So, as you remember, our main aim was to develop modular training programs based on the good experience from our Scottish partners. Įgyvendinant projekto tikslus buvo parengta ir patvirtinta susitikime Suomijoje modulio struktūra. So during our meeting in Finland, in Pori, we agreed about the structure of the modules. Parengti moduliai, kurie yra patalpinti projekto internetinėje svetainėje. Also, the initial drafts of the modules have been developed and now they are available on our website. Ir taip pat klausimynai tiek vidaus, tiek išorės ekspertams. Later on, the questionnaires for external and internal experts or evaluators have been developed. Ir labai trumpai noriu pakomentuoti mūsų kaip vidaus eksperto rezultatus, tai ką mes pastebėjome, skaitant, vertinant sukurtus modulius. And now Lena is going to give their as internal evaluators comments on the developed modules. Taigi, vertinus visus modulius, galime konstatuoti, kad mokymo programos moduliai yra pasirinkti teisingai. They have analyzed all the developed modules and they think that the modular training programs were chosen purposefully. Yra teisingai pasirinkta kreditinė sistema. Also the system for the program was chosen correctly. Ir teisingai parinkti, teisingos apimties parinkti tam tikri moduliai.